Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I want to teach you about English phrases. Here I have a very good example or one phrase which is very meaningful to our human life. The English phrase is one of the examples and is one of the expressions that I'm going to use today. English phrase 1. One we say don't mind me is an English phrase. When do we use this phrase? If you don't want to tell someone to ignore what you're doing, what can you say? We are here to help you with a short and simple English phrase. The expression today we are using is don't mind me, don't forget. Meaning of the word or the phrase don't mind me. The phrase don't mind me means please continue, don't let me interrupt you. Here we have 3 examples of the phrase. Sorry, don't mind me. I've just come back to get the books I left on the table. Please, don't mind me. I have just come back to get the books I left on the table. Second, please, don't mind me. I've got to eat this sandwich during the meeting because I haven't had time for lunch. Please don't mind me. I have got to eat this sandwich during the meeting because I haven't had time for lunch. The last example, I have just got to fix this light. So don't mind me, please. What you can add please. So you say, I have just got to fix this light, so don't mind me. معناها هان marka ay raho. Don't mind me. يعني ha u bixin ama ha ii qabanin. You can say it. If you don't want to tell someone to ignore what you're doing, haddii aadan rabin qof inaad ku tiraho iska ilow waxa marka ayda aad samaynayso ama aadan ku inkirin, what can you say? Maxaad dhihi kartaa? Halkani maanta waxaan kugu haynaa short phrase oo English ah oo aad ku caawin doona. Expressionka don't mind me, ha u bixin ama ha ii qabanin. Micnaha uu yahay the phrase don't mind me means please continue. Fadlan hore u wado. Don't let me interrupt you. Yaanan kaa mashquulinin ama aan kaaga xadgudbin waxaad samaynayso. Interruption waxaa la yidhahaa qof baa wax buu howl faraha kula jiraa hor igadaal u socdaa qolkaad kasii bixi waad soo geli waad kasii bixi waad soo geli you are interrupting the person yani qofka waad gudugudaynaysaa. Example-ka marka wuxuu yidhi number 1 sorry don't mind me. Sorry waan ka xumahay ha ii qaban uu yidhi. I have just come back to get the books I left on the table. Waxaan u soo laabtay oo keliya in aan qaato buugaagtii aan ugu tagay miiska. Marka labaad wuxuu leeyahay please don't mind me. Fadlan ha ii qaban ama ha u bixin. I have got to eat this sandwich. Waxaan u baahan inaan cuno sandwichkan during the meeting. Xilliga meetingka ama xilliga shirka. Sababtoo tahay I haven't had time for lunch. Umaanan helin waqti inaan qado ku cuno. Then third one wuxuu leeyahay I have just got to fix this light. Waxaan u baahanahay inaan fix gareeyo lightkan. So the word fix macnaha wuxuu noqon karaa habeyn ama hagaajin ama repairing like that. So don't mind me. Marka wuxuu yidhi ha ii qabanin. I think inaad wax badan ka fahantay. Waxaan u baahanahay hal ama laba jumlad inaad ka dhisto ereyga ama phrase-ka ama oraahda don't mind me. adigoo nagula wadaaga dhanka commentiga. Fadlan subscribe sarf channelka horena usii share garay si uu gaaro asxaabtaada. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.